Kurugira World Health Organization stroke n'endwara ya kashatu ezirikwita abantu ninga ekareeta oburema aha mubiri omunsi yoona obwo abantu barikwingana miliyoni 11 barikurwara stroke. Omuri Uganda stroke nekwata omwanya gwa 6 omu ndwara ezirikwita abantu obwo abantu 11,000 barikufa. Abashaho abakugu nibashobora ngu oburwire bwamanywa kare bubaasa kutambirwa. Omushaho w'obwonko ah'eirwaro rya Mbara Regional Referral Hospital, Dr. Taremwa Blessing, nashobora ko oburwire obu burikukira omuntu yarahuka kutwarwa omu irwariro. Kumukuzirahukira results zazo baheza kuragura niziba ziri nungi munonga abakuba eki tukireebire omu mahanga gaheeru aga developed omuntu kakutunga ka stroke bamurahukira bamwirukanzya usually bambe nangu bamuhise omu irwariro almost omushaha emwe yonka. Kwakunda Rachel n'omwe ahari abo abatungire oburwire obu kandi natutebeza oku yabutungire. Stroke nkagitunga kurabira mu katunga accident kunagire kugaruka eriguru nashanga stroke yante almost nkandi omukoma accident ya motoka kunagire kuruga omu accident nashanga ntakubasa kutambura, ntakubasa kugamba, ntakubasa kweyimisa aha kitanda, emikono yange takoragye, engaro, orurimi byona bikafi almost omubiri gwona. Kwakunda Rachel yatushobora ebyarabiremu bwanyuma y'okutunga oburwire obu kutanaho n'obu yabaire atakabutungire. Challenges kazi ni nyingi munonga ahabw'okuba ebintu bingi almost everything nga ntakubasa kubyekora, okwenabisa, okwetambuza, okugamba bakaba batakumpurira abandi, okwihaho sister wanje omwe nabayintura nawe niwabaye nabasa kuhurira ebinkugamba nkani ngamba orurimi rwimuka konka ebingamba batakuhurira. Kwakunda obu hati nashobora ebyakubasa kwekorera bwanyuma y'okutunga obuhwezi bw'omushaho. Ebintu bingi hati ebyina nimbyekora nk'okutambura omunju ningetambuza niyiha omwanya nyeta omugundi mbasa kuruga aha mpiki ahantu ninyenabisa ninyoza emyenda ninteeka of course nimba nyine omuntu okunyamba ahabw'okuba tinkabaire stable gye kugira ngu mpiki nkaaga sinkaho kukozesa nk'ekintu kirikwotsya aho tinkakireho nimba nyineho okunyambaho konka almost buri kimwe kyona nikikora. Dr. Taremwa nashobora ko abantu abamwe barikubirwa kuragurizibwa ahabw'okubuzabuzibwa. Ekibuuzo kyawe cyo kugira ngo ezi ndwara z'obwongo nizikira nimbasa kukigarukamu kugira nti endwara z'obwongo nizikira abantu bakakikwata kuba bamanya ngu omuntu yarwire ekintu aha bwongo takukira ogwo naba yaza kufa konka tugo mazima. Omuringo nigwo gumwe kwakunda nashobora ko abantu abamwe barikubihabihwa bakatwarwa omu bafumu ekintu ekitahikire. Kwonga ekinkwenda kugambira abantu abari aheeru okwo, abantu baingi bateirwe stroke bari omu byaro bari omu bafumu nibageeta amarogo kwonka nyera kubagambira ngu stroke is rare kandi stroke ataine myaka n'omwana n'omukuru tinkuzagamba bingi ahabw'okuba tindi omushaho kwonka abashaho nibasa kushobora kukiraha. Stroke ataine myaka nekuteera yayenda. Abantu abamwe nibareetera abandi kuhurira kubi kibareetera abayeho amatsiko n'abantu kumaramu amaani, abantu nibadiscouraginga na munonga abantu abari around you akugambira hoona ogu naza kukira hoona akotwire bakweta amaziina ekimuga ohurira waba discouraged na exercise yonka ekoraki ekurema kukora. Ogu nahiga abantu kweyikirizamu ahabw'okuba nibabaasa kutambirwa bagira eki bayekora. Ekindi abantu nibareetera abantu okwehwa amatsiko iwe otakagehwire abantu abakuri aha rubaju nibo bakureetera wayehwa amatsiko speed. Abantu beije kwongera omu barwire amatsiko tiba stroke bonka konka buri omuntu oine omurwaire. Dr. Blessing Taremwa nahabura abantu okwetantara ebintu ebirikuta obwonko omu kabi nka za butandu n'ebitokoza bwonko. So ekyokubanza koko nabagambire ebintu ebikureeta endwara z'obwongo trauma accidents. Okay? So abantu biine okwega kwetambira kutunga obuhute aha bwongo ningashi omugongwe ebintu nk'ebyaba bagenzi bitu abakuba bari nko mu za road safety
ebakuba bagambira kujwara helmet. Wakunda Rachel nashaka ko gavumenti etaho senta z'abarwaire ba stroke otiiraho n'okwongyera abashaho ba physiotherapy. Gavumenti ya Uganda eyamba abarwaire ba stroke batugirire nka centers z'okuteeranamu mukaganiira challenges, batugirire nk'obw'okukora rehabs. Abantu abamwe nibeeyita bafa barugaho habw'okweha amasiko. Abashaho b'obwonko omunsi yoona aba World Federation of Neurology bakatandika ekiro kya Brain Health Day bagendereire kumanyisa abantu aha burwaire bw'obwonko, okuragurizibwa hamwe n'okwongyera okujanjaba okw'omutindo. Ndi Olivia Kamsimu.